Звукту текшерип койгулачы. Звук текшерип койгула. Жакшыбы звук? Бисмилла, бисмилла. Звук кандай болот? Ат жогуп кайтарып коесуздарбы СМСке? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Эң эле биринчи Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Ал кишинин үй бүлөсүнө, сахабаларга жана бүткүл муумин мусулмандарга Аллахтын саламы жана салаваты болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, алхамдулиллах, Кудайга чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Мына уадала берген, келишилген убакытка жетип келдик. Иншалла сиздер менен түз байланыштабыз. Бул эфирде Кудай буйрса сиздер менен акыретибизге жана дүйнөбүзгө жакшы, пайдалуу бир отуруштардан кылсын деп Кудайдан, Алладан сурап калабыз. Адаттагыдай бир сыйра тааныштырып өтөйүн, анткени бизге жаңыдан кошулгандар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бир сыйра тааныштырып кетсек, биздин эфирибиз 2 бөлүмгө бөлүнөт. 2 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмдө суроо жооп бөлүмү. Бул бөлүм 1 саатка чейин уланат. Ушул 1 сааттын аралыгында сиздер биз максат кылган, эфирде ачышта максат кылган жин оорулары, сыйкыр оорулары, көз тийүү оорулары, ушуга байланыштуу болгон суроолор болсо, кенен ушул түз эфирде түздөн түз СМС менен суроо таштасаңыздар болот. Колубуздан келишинче ушул 1 саат бою сиздер менен суроолорго жооп берип өтөбүз. Андан соң рукуя окулат. Рукуя мен, анан шеригим Абдулла рукуя окуйт. Рукуя дагы 1 саатка чейин уланат иншалла. Рукуя угуп атканда, эгер жаңыдан угуп аткан болсоңуздар, жаңы кошулган болсоңуздар биздин эфирге, анда сиздерден рукуя угуп аткан кезде ушул нерсе талап кылынат. Ыхлас менен кунт коюп, ойду бир жерге коюп, бар жан дүйнөбүз менен берилип угуп турушубуз керек. Ошондо биз дагы бул жактан окуйбуз, ыхлас кылып, иншалла таасир берет. Бул эфирде бизден алыста келе албай турган, көп узак жактарда жашап жаткан мекендештерибизге, бизди түшүнгөн кишилерге атайын ушул эфирди уюштурганбыз. Бул эфирде сиздер ошол үйдө отуруп эле, үйдүн шартында сыйкыр менен, мына бүгүнкү күндө көп жайылып атпайбы элдин арасында? Кара дуа менен ооруп калыптыр, сыйкыр менен ооруп калыптыр, жин оору деген, көз тийүү деген ооруларга үй шарты менен ушул түз эфирде жума сайын күзөтүү менен анан үйгө шарттарды беребиз, тапшырмаларды, ошол тапшырмаларды аткаруу менен кутулуп кетсеңиздер толук мүмкүн иншалла. Албетте сиздин ыхласыңыздан көз каранды. Мындай оорулар негизинен адамдан ушул аракетти талап кылат. Мисалы үчүн медициналык оорулар болсо, ошол бейтапканага жатып калган
учурда сиз болгону ошол жерде жатып, сиз ошол алардын берген баягы жазган дарыларын алып, күндү өткөрүү менен гана шифа таап кетсеңиз да болот. Бирок бул оору андай эмес. Жин оору, сыйкыр оору буга адамдан аябай чоң аракетти талап кыла турган, көп мээнетти талап кыла турган оору. Кандай десе, бул оору менен ооруган киши эң биринчи этикадын тууралаш керек. Тагыраак айтканда иманын тууралаш керек. Иманды бекем кылыш керек. Ошол иман менен ширк аралашпаш керек. Ширктен оолак болушубуз керек. Ширкке алып бара турган жолдордон өзүбүздү сакташыбыз керек. Иманды үйрөнүшүбүз керек ошол менен бирге. Иманды качан тунук үйрөнүп алсак, ошол имандын жолун үйрөнүп алсак, анда бизге ушул ооруду жеңгенге өтө чоң жардам болот. Анан иман, этикадыбызды бекем кылгандан кийин шифа Алладан гана деп, Алладан гана болот, биз себебин гана аткарабыз деген маселени, ушундай этикадты, ошондой ишенимди өзүңүзгө, жүрөгүңүзгө ошол ишенимди киргизип, анан сизден талап кылынган, жасай турган шарттар бар. Ошол шарттарды, вазифаларды аткарып, мисалы үчүн намаз окуу, 5 убакыт намаз окуу, даарат менен жүрүү, зикирлерге бекем болуу, дагы айта турган болсок, Фалак, Нас, Аят аль-Курсу деген сүрөлөрдү күндө 100 жолу окуганды биз кеңеш берет элек. Ушул Фалак, Нас, Аят аль-Курсулөрдү 100 жолу окуп, тапшырмаларды толук аткарып, үйдүн шартында эле биз ушул оорудан айыксаңыздар болот иншалла. Анан кийин бул ооруда муну тапшырманы аткарып аткан кезде, же болбосо бул түз эфирде бизди угуп аткан кезде сиздерде мындай баш катуу ооруп, жүрөк кысылып, чыда албай турган деңгээлде, мындай сабыр кыла албай турган бир деңгээлде ушундай тыпырчылап, же болбосо эс үчүн жоготуп, оозунан бир көбөк келүү учурлар кездешкен болсо, анда ушул бизди угуп турган кишинин жакындары анын жанында болуштугуна тийиш. Анткени ошондой учурларда бири-бирибизге жардам берип турсак жакшы болот. Кээде эс үчүн жоготуп калат, жин кирип кетип аткан киши, жин кирип алган кишиге, же сыйкыр менен аябай ооруп аткан киши окуп атканда ушундай бир абалдар болот. Кыйкырып жибериши мүмкүн, денелер кычышат, денелерин тырмап, бар үнү менен кыйкырып жибериш, ошого окшогон, же болбосо бийик кабаттуу үйлөрдө жашап аткан кишилер болсо, биз аларга айтат элек, үйдөгүлөр өзү жалгыз укпаганды, анткени ошол укуп атканда адам өзүн билбей жин абалына өтүп калып, өзүн ошол этаждан таштап үргөн учурлар, же болбосо өзүнө бир зыян жеткирип койгон учурлар болуп калган ыктымал болгондугу үчүн ошол кишинин жакындары толук көзөмөлдө болуш керек. Ана ошол тартипте болсо, иншалла баардыгы жакшы болот. Алхамдулилла. Аллах Таала сиздерге шифа берсин. Bunday оорулардан менен Аллах Таала сиздерди шифасын берип, сиздерге бул сыноолорду жеңил кылсын. Иншалла имандарыбызды баарыбызга бекем кылсын Аллах Субханаху ва Таала. Дайыма ушундай ширктен алыс болуп, Кудайга жакын болуп, Кудайдын буйруктарын аткарып, Кудайдын ыраазылыгы жолунда аракет кыла турган бенделерден кылсын баарыбызды. Телефон берип койсоңузбы? СМСтерге. Ошону биринчи бергиле. Анда эмесе суроо жоопту баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Еш жауап кылма. Айтпай. Неме
Wi-Fi жакшы иштеп атат. Телефондун интернетине кошуп берсиңер, ачылып атат жакшы. Болду? Ал жакта бирөө башы ушул эле иштейт. Тараңына башты жок. Загрузка болуп атпайбы? Бирөө бар. Абдан асам. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Qiyal Turunbekov. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baka Karimjanov деген агабыз звук сонун жет. Жакшы, өтө мыкты добуш. Жакшы угулуп жатат. Салам алейкум, Рукуя окулабы. Ооба. Жумалай Калдыбай уулу. Жумалы Калдыбай уулу. Иншалла азыр 1 саат, мынакей саат 9:00 баштадык. 10:00 чейин суроо жооп кылабыз. Андан соң 10-дон баштап 11-ге чейин рукуя окулат иншалла. Амин. Ажаркын Медербек кызы, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Адресибиз азыр мына карантинге байланыштуу учурда кабыл албай атабыз. Иншалла мына эмелер бүтүп калсын. Анан даректерибизди айтабыз. Рахмат, мен сага жете албай жаттым эле го. Аллах шифасын берсин сизге. Светлана Маширапова деген менин уулум 6 жашта Куран угалы десем, же Куран койсом эле кулагым ооруйт деп эле жатат. Эмнеден болушу мүмкүн? Мындай учурда абалга караш керек. Кээде жаш балдар бул нерседен мындай зериккендиги үчүн, оюн зоокко кызыгып укканды каалабаган болушу да мүмкүн. Аны ушул абалдан улам эле жин менен ооруйт, ошон үчүн уккузу келбей атат деп айткандан алыспыз. Ошондуктан дагы бир балаңыз үстүндө иштеп көрүңүз иншалла. Анан кийин бир чечим чыгарса болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Замира Абдуррашитова. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум устаз. Мага тез-тезден кара дуа окутуп турушат. Бирок билемин кимдер кылып жатканын. Ошолорго өздөрүнө кайра окутуп койсом болобу? Кайтартып. Муратбек Айтамиров агабыздан экен суроо. Мындай болот. Биринчиден туура шариятыбызда сыйкырчылардын жазалары белгиленген. Интернет карап койчу, Исмаил. Токтоп калды го. Өтө чоң катуу жазалар белгиленген сыйкырчыларга. Ал эми сыйкырчы адам бирөөдү сыйкыр менен өлтүрүп койгон болсо, же сыйкыр менен ушундай бир ачык зыян жеткиргендиги анык болуп такталган болсо, шариятыбызда өтө чоң жазалар бар. Бирок бүгүнкү күндө андай жазалар жок. Бүгүн эми биз светский өлкөдө жашап атабыз. Бул өлкөдө ошол кийлигишпейт дин тармагына, бийлик өкүмдөрү, мыйзам, конституция. Ошондуктан бул нерсени жаза чара маселесин Кудайга калтырабыз. Аллах Таала өзү жазасын берет. Эми сыйкыр кылган адамга кайра аны кайтарып жибергенде эмне менен кайтарат? Куран аяттары менен окусо ага кайтабы деген маселе жок, андай болбойт. Мисалы үчүн бир кишини окутту дейlik кара дуа менен. Анан кара дуа менен окутулган киши, сыйкырланып кара дуа менен ооруп, ошол ооруга чалдыгып калган киши
дамылага барып Куран, рукуя окуп турса, ал канчалык жеңилдеген сайын эме сыйкыр жасаткан киши ошончолук оорлошот деген сөздүн өзүнүн далили жок жашоодо. Ошон үчүн сыйкырга барган киши ал сыйкырчыга бардыбы, демек анда дагы кандайдыр бир оорулар болуп калышы мүмкүн. Сыйкырчыга анткени барды да. Бирок ошол канчалык баягы ооруп аткан киши өзүнө дем салдырып бул оорудан арылып аткан ошол лечениянын арасында канчалык баягы көз ачык тарабынан жиберилген жиндер канчалык кыйналса, ошончолук баягы көз ачыктарга зыяндар жетет деген ушундай түшүнүктөр бар. Ошол сыйкырчы бул нерседе жиндер менен болгон келишимден улам бул нерсе жасалгандыгы үчүн, баягы жиндер келишимди бузгандыгы үчүн сыйкырчы менен жиндердин ортосунда ушундай ызычуулар болот. Ошол сыйкырчыга кечки түнкүсүн уктай албай, уйкусуздук менен өткөрүү, жүрөгү кысылуу, бирдемелер эме кылып, көз ачыктын өзүнө эле эмес, көз ачыктын семьясына чейин ушул нерселер таасирин берет. Ал эми сыйкырчыга барып карадоо окуткандыгы үчүн ошол кишиден өч алыш максатында ал кишини дагы кайтартма кылып окутуу маселеси бул шариятыбызда жок нерсе. Бул тыюу салынат. Көз ачык менен ооруп аткан киши кайра эле ошол көз ачыкка кайрылып, ошол көз ачыкка заказ берген кишиге зыян жеткириш, бул ошол эле биринчи адамдын ишин кайталап аткан болуп калат. Ошон үчүн биринчиден буга далил керек. Ал далил кандай десе, сөзсүз ошол көз ачыкка барып алып, анын атын окутуп, анын бул нерсе бир адам менен гана эмес, 4 адамдын күбөлүгүндө аннык далилдердин негизинде кылган болсо деле, бүгүн аны көз ачыкка барып, кайра ага да кайтартма кылыштык, бул туура эмес. Ошон үчүн бул маселени биз акыретке калтырабыз. Аллах субханаху ва таала өзү адилеттүү зат. Бул дүйнөдө ким кыпындай бир зыян жеткирген болсо бир кишиге, анын жазасын албетте Аллах субханаху ва таала өзү бул дүйнөдө болбосо да акыретте түбөлүк жашоодо албетте анын жообуна тартылат. Жообу, анын зыяны өтө чоң болот. Керек болсо бул көз ачыктарды пайгамбар алейхиссалам сыйкырчыларды канчалык кыйналып өлүштүгү жөнүндө дагы хадистер рываят кылынган. Ошон үчүн бул нерсеге барыштан бирөө адамга күмөн кылыштыктан узак болуш керек. Биринчиден ошол күмөндү жок кылып салыш керек. Эгер күмөн анык далилдер менен гана болгон болсо, анда ал башка маселе. Так, менде Айжаркын Медербек кызы суроо берип атат. Менде түшүнүксүз түштөр кыйнап келет. Күйөөмө айткандан уялам. Ал ишенбейт. Үйүбүздө сыган аял келип көмүлгөн буту колу байланган нерселерди таап берди. Ал жерде үй бүлөдө ар бирибизге жасаптыр. Мен чарчадым, жүрөгүм ойноп сыгыла берет. Оор жүктү көтөрүп жүргөндөй боло берем. Ажаркын Медербек кызы, Аллах субханаху ва таала сизге шифа берсин. Бул оорулардан айыгып кеттиңиз иншалла. Бул оорулардан кутулуштун бир эле жолу бар. Бул жол кайсы жол десеңиз, бул жол ушул Куран менен дарылоо жолу. Анткени сыйкыр менен, жин оору менен ооруган кишиге башка эч кандай метод жок. Бир гана Куран аяттары менен, бир гана рукуя менен гана айыгып кете алат иншалла. Биз буну көптөн кайра түшүндүрүп атабыз. Ошолорго бир кулак салып, ошол биз айткан вазифаларды үй шартында аткарсаңыз, же болбосо мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бизге келсеңиз, иншалла бул оорудан арылтканга сизге жардам беребиз. Колубуздан келишинче Аллах шифасын берсин. Анан үйгө бир сыган келип, үй бүлөңүздөрдүн баардыгына сыйкыр жасатыптыр, мынакей деп туруп көмүлгөн нерселерди ачып көргөзүп, кукулалар көргөзүп, ушундай өрүлгөн жиптерди же байланган кукуланы, ийне сайылган кукуларды таап көргөзүштүгү, бул нерсе дагы бир күмөндү пайда кыла турган жагдай. Анткени ушундай нерсе бар, ушундай илим бар сыйкырчыларда. Бул сыйкырды үйрөнүп алып туруп, адамдардын көзүн боемой. Кандай десе, сиздин үйүңүзгө барат дагы, анан бирдемелерди чукуп туруп, баягы кукулалар таап алышы мүмкүн. Буну көздү боеп коет ошо менен.
Өздөрүнүн жиндери менен көз ачыктардын жиндери болот да, сыйганда көз ачык болсо анын да жиндери болот. Ошол жиндер аркылуу баягы адамда ошол жердеги сизди жана сиздин тегереңиздеги адамдарды көзүн боеп туруп, мына табылды, мынакей могул жерден могу чыкты, тиги чыкты деп баягы психологический эме кылып сизди ошого ишендирип, ынандырып, анан эмне кылайын деп кокуй бизди сыйкырлап салыптыр. Эми эмне болот? Ошон үчүн менин түштөрүм бузулуп аткан турбайбы? Ошон үчүн мен үйдө ызы чуу болуп аткан турбайбы? Эми бунун баарын кантсек болот деген баягы үйдөгүлөр стресске түшүп, ушундай бир кыйын абалга калыптанып калып, анан эмне кылышын билбей баягы сыйгандан жардам сурайт. Анан сыйган айтат: "Мен мындай кылсаңар, мен ушул силерге жасалган сыйкырлардын баарын жокко чыгарып беремин" деп баягы жалгандан бир эки Куран аяттарын окуп, өзүнүн көзүн жумуп алып бирдемелерди шыбырап, анан силерди ушинтип алдап чыгып кетет. Ошон үчүн ишенбеш керек. Ишенбеш керек дегенде кандай? Туура куклага мойнуна байлап, ийнелерди сайып, ушундай өрүлгөн жиптер менен, кам менен, ушундай нажасат нерселер менен сыйкыр кылабы десе, шариятыбыз айтат, сыйкыр кылат, сыйкыр бар нерсе. Бирок именно ошол сыйгандардын колу менен табып алынган нерсе өзү күмөндүү. Анткени алар кимдер десе, алар сыйкырчылар. Сыйкырчылар кимдер десе, алардын сөзү алынбайт. Алардын бизге берип аткан информациялары баардыгын биз тастыктаган болсок, анда биз ошол сыйкырчынын сөзүн тастыктап туруп, мени алып келген нерсеге, китепке кафыр болуптур деген пайгамбар алейхисаламдын сөзүнө түшүп калабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: ким бир көз ачыкка барып, же көз ачык ага келип, ошол көз ачыктын айткан сөздөрүн тастыктаса, туура айтыптыр деген сөздү айтса, пайгамбар алейхисалам мен алып келген китепке, Куранга кафыр болуптур деген, динден чыгып кетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн этият болуш керек. Иман маселеси өтө кылдаттуу маселелерден болуп эсептелет. Маанилүү маселелерден болуп эсептелет. Ошон үчүн мындай маселелерди билбесек, билгендерден сурап туруп, анан кийин эме кылсак, бир ишке барсак жакшы болот да. Ар кимдин сөзүнө ишенип кете берсек, ошентип биз алданып, акыры ооруп, ошол именно ошол сыйган менен ошол себептүү сиздин үйүңүздөн тапкан эмес, наоборот сиздин үйүңүздү огош бетер сыйкырлап кетип калат. Алардын максаты ушул. Алар канчалык адамдарды сыйкырласа, ошончолук жеңилдей берет. Анын ичиндеги ошол жиндер аны кыйнабай коет. Ошондуктан ошол ишке кирип алган, бул ошол караңгылык, жаман, зулумат, ушундай эң жаман жолдордун бири. Пайгамбар алейхисалам бул жолду эң жаман, куфурга апара турган, имандан чыгып кете турган жол деди. Ошол жолдо өзү кыйналбаш үчүн, денеси кыйналбаш үчүн калган кишилерди дагы, сизге окшогон башкаларды дагы алдап, аларды ушундай жаман түшүнүктөрдү берип, өзүнүн сыйкырына чакырышат. Ошон үчүн мына карасаңыздар, сыйкырчылар мусулмандардын өлкөсүндө ислам өнүгүп турган, динин танып турган жерлерде ошого жараша сыйкырчы болушат да. Келбетин өзгөртөт, өздөрүнүн сырткы көрүнүштөрүн өзгөртүп алышат. Эркек киши болсо сакал коюп алышы мүмкүн, доп кийип алышы мүмкүн, камчыны коюп алып, жай намазды коюп алып, кудум 5 убакыт намаз окуп, такыба кишиге окшотуп көргөзөт. Же болбосо аял киши болсо өнтүп жолу салынып алат. Аны көрүп, бул эме экен, Куран менен дарылайт экен деп адамдар алданып жүрөт. Же болбосо үйүнүн мунарасына, үйүнүн крышасына, баягы мечиттерге баягы айдын немеси сүрөт илингенде, айдын сүрөтүн коюп койгон көз ачыктар да болот. Эмне болгондо дагы ошол адамдардын ишенимине кирип, өздөрүнө клиент таап, баягы адамдарды сыйкырлап, ошондой жаман нерсени таратыш максатында. Ошон үчүн бул нерсени өтө бир кылдаттык менен, жөнөкөй карабастан, жеңил карабастан, бир кандай десек болот, серьезный карай турган маселе. Иштин баары ошондон болуп атат да. Биз ишенип кеткенибизден болуп атат. Биз ишенип, алар менен баарлашып, алардын айткан нерселерин кыла коюп, же болбосо бирөөгө өчөшүп, көрө албастык кылып коюп, хасат кылып, хасат деген ошол бирөөдүн мүлкүнө, жанына, ошол жашоосуна, андагы болуп аткан ийгиликтерге, анын келбетине, андагы бир жакшылыктарга көрө албастык кылып, баягы көз артып, анан чыдай албастан ичи кыйнап, ичи кайнап, эмне кыларын билбестен ошол көз ачыкка барып туруп, монда болуп атат, ушу менин душманым, мени мындай кылды эле, тигине кылды эле, ага жаман нерселерди айтып, баягы көз ачык экөө шерик болуп, сыйкырлап, анан ошо менен элдин арасында ушул оору көбөйүп атат, мекендештер. Ошон үчүн
толук аларга ишенбей коюш керек. Пайгамбар алейхисалам айтты, аларга барган адам динден чыгып кетет деди. 3 адам жаннатка кирбейт деп туруп, сыйкырчыга ишенген киши деди. Сыйкырчынын сыйкыры анык нерсе. Биз ага сыйкырчынын сыйкырынын зыян беришине биз ишенебиз. Куранда аят бар. Куранда сыйкыр жөнүндө бир канча аяттар бар. Биз анын чындык экенин ишенебиз, бирок ошол көз ачыкка ишенип кете турган болсок, ошонун сыйкыры менен бирөөлөрдү сыйкырлаган болсок, заказ кылып, же болбосо ошого ишенип туруп, ошонун айтып аткан кабарларына ишенип туруп, жашоодо ошого көңүл бура турган болсок, анда келечекти билиш үчүн төлгөчүлөргө жагы башка көз ачык сыйкырчыларга барган болсок, анда аларга биз очко жийип берип аткан болобуз да. Алардын арам ишине, алардын ушундай күфүр, зулум ишине биз шерик болуп аткан болобуз. Эртең акыретке барганда, кайта тирилгенде көз азапталса Аллах тарабынан, жаханнамда, тозокто, отто кыйналса, ошонун менен бирдей кыйналат көз ачыкка барган киши. Алладан корккула ошон үчүн. Бул нерсени такыр токтотуп салыш керек, барбаш керек. Чечимди алдынан албайт мусулман адам. Чечимди көз ачыктан албайт. Чечимди кимден алабыз? Чечимди Кудайдан алабыз. Пайгамбар алейхисаламдын жашоосунан алабыз. Алар бизге Кудайга, пайгамбардын аны китебине моюн сунгандан соң, эми көз ачыктарды токтотойлу андай маселелерде. Демек ошол Кудайдын Куранынан, пайгамбарынан гана чечим алайлы. Ошондо жашообуз жакшы болот. Дагы бир суроо бар экен. Саламатсызбы? Рахмат сиздерге. Түз эфирден рукуя угуп, бир топ суроо жоопторуңуздарды угуп, динге чукулдагандайбыз, буюрса. Акыркы учурда интернет жакшы иштебей, түз эфириңиздерди көрүп суроолорумду бере албай жүрөм. Менин суроомо жооп берсеңиз. Менин суроом мындай. Биз ат башыда турабыз. Бизде Чеч дөбө деген бир тоо бар. Ошол жака көптөгөн ар кайсы жерден келген адамдар зыярат кылганы келдик деп келишет. Бирок мен буга аябай эле каршы турам. Бир күнү дагы ошондойлордон келиптир. Жолдошумду чакырып тоок муздап беришин сурашыптыр. Муздаткан жери болсо жерге чийилген адамдын сөлөкөтү дейт. Ошондон кийин чоочуп жүрдүм дейт жолдошу. Оба көп ооруп жүрдү. Баса Куранда окутушуптур баягы жерде. Жолдошума Куранда окутушуптур. Эми муну кандай түшүнсө болот? Бул да сыйкырбы же ошол тоого сыйынгандар, тоого барып зыярат кылгандар өлкөбүздө аябай көбөйүп баратат. Буларга да бир неме айтып берсеңиз. Аллах разы болсун сизден. Ошо ат башыдагы Чеч дөбө деген бир тоо бар экен. Ошол тоого барып адамдар зыярат кылат экен. Андай тоолор биздин өлкөдө көп. Түштүк региондо Сулайман тоо деген бар, дагы бир башка бир жерлерде паланчы пайгамбар ушул жерде өлгөн экен деп зыярат кыла турган жерлер бар, Жалал ат тоосунда, башка жерлерде. Таласта бар. Манас атамдын арбагы колдосунда ал жерге барып ушинтип союш кылгандар толтура. Айтайлык бардык областтарда, бардык региондордо ошондой зыярат кыла турган жерлер бар. Адамдар ага үзгүлтүксүз барып зыярат кылган учуру көп кездешет. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Өзү зыярат кылыш керек болгон жерлер аз эле ачык белгиленген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Масжидул Харам деди. Ошол Меккедеги пайгамбар алейхисалам мечитине Харам мечитине Меккедеги Алланын Кабасын зыярат кылсак болот экен. Мединадагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мечитин зыярат кылсак болот экен. Анан үчүнчүсү Куддус деген шаардагы Акса деген мечит бар. Азыркы күндөгү Иерусалимде. Ошол мечиттерди зыярат кылганга шариатыбыз уруксат берет. Эми зыярат дегени бул ибадат деген маани. Ошол зыярат кылган адам ошол жерден ибадат катары ажыр алат, сооп алат. Меккеге барып намаз окусаңыз, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадистеринде 100 000 рекет ошол харамдын ичинде. Мединада 1000 рекет.
Аксада 500 рекет деген риваяттар бар. Ошол зиярат деген сөз өзү араб тилинде барып бир көрүү, айланып келүү деген маанилерди өзүнө камтыйт да. Эгерде ибадат маселесинде болсочу десе, мисалы үчүн бир досуңуздун үйүнө барып зиярат кылып келдим десеңиз боло берет, жараша берет. Бул тил менен зиярат деген сөздү иштесеңиз боло берет. Анткени көрүп, кал акыбал сурап, отуруп, ыймандашып келгендей. Же болсо бир шаарга барып, ал жердеги мусулмандар менен баарлашып, ал жерде бир жумушуңуз болобу, аны да зиярат деп айта беребиз. Бирок ибадат мааниде, ибадат сыйынуу мааниде 3 эле нерсе бар. Мекке шаары дагы Харам мечити, анан Мединадагы Пайгамбар алейхиссалам мечити, Иерусалимдеги азыркы күндөгү Куддус шаары борбору, Фаластин деген мамлекеттин борбору, Аксадагы Куддус шаарындагы Акса деген мечит бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул жөнүндө далилдери бар. Ошондуктан ал жерлерге барып ибадат кылсак, зиярат кылсак, ибадат катары болот бул зиярат. Эми тоолорго барып, ал жерде кан чыгарып, ал жерден паланчы улук адам өткөн экен, ошол адамдын ыйыктыгына деп туруп кылган болсок, ошонун бир арбаа колдосун же болбосо ошонун бир мүшкүлдөрүмдү, проблемаларым ошол менен зиярат менен кетип калсын, мага бир ажыр болсун, сооп болсун, паланчынын тоогуна барып келсем, ушундай 1000 рекат намаз окуганын ажыры бар экен, же болбосо ажыга барганын ажыры бар экен деген бир ниетте, же болбосо бир сиздеги бир проблемаларды арылтыш үчүн ошол жерге барып туруп сурап Кудайга жакын болом десеңиз, анда адашасыз. Бул ширкке чейин барып калышы мүмкүн. Алладан корколу, андай нерседен алыс болойлу. Зиярат ошол 3 эле нерсеге зиярат кылынат, калган жерлер жөнөкөй эле тоолор, таштар, кадимкидей эле таштар. Ал жерге барып короз союп, анан корозду муздап, адам денесин чийип алып, ага бирдемелер кылып окуган бул көз ачыктыктын дагы бир алардан айтылган бир кандайдыр бир амалдар. Анткени көз ачыкка барса, кишиге айтат да, кара тоок таап койгон. Канчалык капкара болсо, ошончолук сыйкыр күчтүү болот. Анан ал соокту паланчы тоого алып барып туруп, муздап атканда паланчы деп туруп атына атап туруп муздагын деп айтышат. Бул деген ширк мынакей. Кудай Аллах субхана ва таала эгер курбандык кылсаңар, Аллахтын ысмы менен курбандык кылгыла. Союп атканда, адал нерсени союп атканыбызда, кой болсун, кочкор болсун, уй болсун, топос болсун, аны биз жылкы болсун, муздап атканда бисмиллах дейбиз. Ошол биз бисмиллах деп муздаштыгыбыздан өзү ибадат. Ошол муздаштыктын жолу ушундай шариятыбызда. Эми аны бисмилла, Аллахтын атын атабастан паланчы оолуяга, паланчы тоого, же паланчы нерсеге, паланчы көз ачыкка атап туруп сойгон болсок, анда бул амалдагы ширк болуп калышы мүмкүн. Аллахтан корколу. Башынан чыгарып бергилечи. Жаркынбек Аталиев деген агабыз жылан байлык болот деп айтыптыр. Жок, жыландын байлык болот деген ушундай бизде ушундай сөздөр жүрөт элдин арасында. Бул андай мааниде болбойт. Ошон үчүн түштүн тавил кыла турган, түштү мындай талдап бере турган өзүнүн учурунда пайгамбарлар болгон. Ал пайгамбарлар кетти. Ошол пайгамбарлардан калган хадистерден, далилдерден улам кээ бир адамдар ушул түштү сырларын билип, ошол түшкө тавил кыла турган, түштү талдагандардан бирөөсү ислам тарыхында Ибн Сирин деген киши өткөн. Ошол киши дагы ошол ар бир нерсени айтып атканда, түшкө тавил берип атканда, жооруп атканда, Пайгамбар алейхиссалам мындай түш көргөндө мындай деген деп Пайгамбар алейхиссаламдын сөздөрүнөн далил алып келип айткан. Ошон үчүн анын сөзүн тасташкан көпчүлүк алымдар. Бирок бүгүнкү күндө пайгамбар өткөндөн кийин, пайгамбарлар аламынан өткөндөн кийин эми пайгамбарлар болбойт. Эң акыркы пайгамбарлыгын кылып кетти. Ошондон калган бизге аманат калды. Эми
түштүн жооруш менен эмес, ошол түштөн улам кээ бир нерселерди билип алсак болот. Мисалы үчүн сыйкыр менен ооруп аткан киши түшүндө мындай симптомдор болот, түшү мындай болуп бузулат деген нерселер бар да, бул катуу үйрөнүүнүн натыйжасында, көптөгөн бир практикалардын натыйжасында ушундай бир таянакка келинген уламалар тарабынан, ушу ишти жакшы түшүнгөн рукуячылар тарабынан. Эми ошол ар бир түштү эле табилин сураган бир туура эмес, жакшы эмес. Биз түшкө эмес, жашообузга көңүл бурушубуз керек көбүрөөк. Бүгүн эмне кылып атабыз? Кудайдын айткан буйруктарын жасап атамбы, же нафсиме кул болуп жашап атамбы? Мен ушул кылып аткан иштеримен Кудай ыраазы болуп атабы, же Кудайдын лаанатына кабылып атамбы деген маселени эң биринчи маселеге коюшубуз керек. Түш, жаман түш көрсөңөр деди пайгамбар алейхиссалам, сол жагыңа деп аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп койгула деди. Жаман түш көрсөңөр, ошол жаман түштү айтпагыла деди. Зыян берип калышы мүмкүн деди. Бул пайгамбар алейхиссаламдын сөзү. Жакшы түш көрсөңөр, жакшы көргөн адамдарга ошол жакшы түш көрүлгөн түштү айткыла деди. Ошол менен чектенсек жакшы болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Учубек агабыз. Менде түшүнүксүз түштөр кыйнап келет. Күйөөмө айткандан уянам. Бул суроого жооп бердик иншалла. Саламатсыңарбы? Мен намаз окуганда жаман кыйналып, аябай кыйналып, уйкум келип, эсинеп кыйналам. Неден бул кыйналганым дейт. Асел Маматова эжекебиздин суроо экен. Намаз окуп атканда кыйналып аткан болсоңуз, демек сизде сыйкыр бар. Кара дуа бар, же болбосо көз оору бар. Ошол кара дуа менен бирге жин ооруусу да болушу мүмкүн. Бул жоопторунан коркпой эле коюңуз. Анткени бул жактан туруп сиздин жазган 2-3 строчка сөздөрүңүзгө карап туруп жооп берип атам да. Ошон үчүн эмнеси болгондо дагы сизде сыйкыр көз оорунун бирөөсү бар. Ошон үчүн түштөрдүн бузулуштугу, жаман түштөрдүн кайра жаман түштөрдүн кириштиги, намаздарда эснеп, анан эснештиги да кайра болуп аткан болсо, бул көздөн болот, көз тийгенден болот. Анан намаз окуп атканда кускусу келип, же намаз окуп аткан жерден жыгылып, же баш айланып, окуп аткан рекеттеринен адашып, эмнени окудум экен, Фатиханы окудум, окубадымбы деген нерсе кайра болуп, кээде болот адамдарда, табигый болушу мүмкүн. Бирок кайра бир канча күн, бир канча айларга чейин уланып аткан болсо, анда сыйкырдан болот. Аллахым шифа берсин. Башымдын оң тарабы төбөмдөн ысык бир нерсе куюлуп бараткансып ооруп атат. Дарыга болбой атат. Не кылсам болот? Сиз азыркы окуп аткан, иншалла саат 10-до баштаган түз эфирди угуңуз, кунт коюп, көздү жумуп алып, эч нерсеге көңүл бурбай, бар жан дүнүйөңүз менен берилип угуңуз. Анан ошондо кандай симптомдор болду укканыңызда, эмнелер болду, ошону бизге SMS кылып, WhatsApp аркылуу жиберсеңиз, иншалла анан сиздин абалыңызга биз диагноз коебуз. Ошол диагноз койгондон кийин ошо ооруңузга жараша тапшырмаларды беребиз. Ошол тапшырмаларды аткарып, түз эфирге катышып, бул оорулардан айыгып кетсеңиз болот иншалла. Түшүндө күндө жаш бала аллей кирсе эмне болот? Жаш бала дагы ошол сыйкырдын симптомдорунан бири. Ошон үчүн сыйкыр деп бир анык бир диагноз коюш үчүн көптөгөн симптомдор бир абалда болуш керек. Бир гана але эмес, дагы ушул сыяктуу жардан түшүп кетүү, чочуп ойгонуулар, уктап баратканда колу буту силкинип ойгонуп кетүүлөр, жүрөк кысылуу, жашоодо көпчүлүктү жек көрүү, жалгыздыкты каалоо, жубайы болсо, өмүр жолдошу болсо, аны жек көрүп калуу, бир учурда өзгөрүп калуу, дагы кайра жакшы абалга келип калуу, ошол маселелердин баардыгы бир кездешкен болсо, анда сыйкыр деп ачык айтсак болот иншалла. Сулайман, түшүмдө тоолор көчөт, эмнеге? Аябай коркуп атам дейт. Сизге дагы
Тиги жогорудагы Назира эжебизге кеңеш бергенде кеңешибизди айтабыз. Түз эфирге катышыңыз, кунт коюп угуңуз. Иншалла эфирден кийин эмне болгонун баарын WhatsApp аркылуу бизге жибересиз. Биз анан сизге дагы диагноз коебуз ошол абалга карап туруп. Ассаламу алейкум. Азыркы динге асылып жаткандарга айта турган сөзүңүз. Азыркы динге. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Батыр Кадыр Мишов деген үйүнүбүз экен. Азыркы абалда динге деп жазсаңыз туура болот экен. Динге асылгандарды не дейбиз эми? Сабыр кылабыз, түшүндүрөбүз. Аларга Аллах Таала хидаят берсин деп дуа кылабыз. Эгер түшүнбөй аткандыгы үчүн кылып атат да, эгер түшүнүп калса, ал деле сизге сиз сыяктуу болуп, түшүнүктөрү өзгөрүп, көз караштары өзгөрүп калмак. Ошон үчүн адамга биз дайыма дават кыла беришибиз керек, жакшы жака түшүндүрө беришибиз керек. Иншаллах хидаят берсин түшүнбөй аткандарга. Чыдай албай кетип атам дейт. Сайрагүл Полотова деген эжекебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Таксыр. Биздин бир тааныш аялдын көзү ачык болчу, адамдарды көрөт эле. Жарым жыл мурун балдары жин чыгаруучу молдого окутушуп, элдерди көрбөй калган эле. Жакында эле дагы жумуртка кошулган тамак жеп алып, дагы оозунан көбүгө агып, тиштенип, өзүн билбей ооруп калыптыр. Эмне кылса болот? Балдары сурап көрчү дешти эле. Жумуртка кошулган тамак жесе эле ооруп калат, өзүнөн кетип. Жини бар адамдар жумуртка жесе болбойбу? Жумуртка адал эле тамак го. Негизи жооп берип коюңуз. Жок. Жумуртканын эч кандай тиешеси жок бул ооруга. Жумуртка каалаганча жесе боло берет. Жин менен ооругандар, оорубагандар айырмасы жок. Бул кишиде маселе башка нерседе. Ошол жумуртканы эгер көз ачыктын түшүнүшүм боюнча көз ачыктын балдары экен да, ошол көз ачыктын балдары болсо, анда ошол көз ачыктан кандайдыр апасынан, атасынан кандайдыр маалыматтарды алган да, тукум боюнча. Балким көз ачыктар ушул тукумду ушундай ырым кылып кылган жагы бардыр. Ошо менен ушундай бир түшүнүккө келип алып туруп, адам ошол неме психологиясы ошого көнүп калган болсо, ошентип ооруган учурларда боло берет. Негизги маселе анда эмес. Анда сыйкыр жин оорулары болушу табигый, анткени көз ачыктын үй бүлөлөрү да ооруйт деп айтабыз. Көз ачыкты кылып жүрүп, ага моюнсунган жиндер көз ачыкты гана эмес, анын жакындарын, керек болсо ушул туугандарына да зыян бериштиги жашоодо көрүп атабыз. Алла шифа берсин, толук тооба кылсын, иншалла жакшы болот. Жылан түш көрүү жин оорусу бу же сыйкырбы? Жылан түш көрүүнү сыйкыр же жин менен экөөнү бөлүш үчүн окуп көргөндө гана жин бар, жин жок экенин анык айтсак болот. Эми бул жактан туруп жин менен сыйкырдын экөөнүн айырмалаш өтө кыйын болот да, анткени экөөнүн симптомдору бири-бирине окшош болот. Эгер бала кечке интернет оюну менен таң атканча ойносо, буга эмне дуа кылыш керек? Балага жалкоо уктабай психикасы бузулуп жатат экен дейт. Тарбия кылыш керек буну. Тарбия кылыш керек. Ошого көнүп калган да, ошого эркиндикти ата-эне балдарга өзүнчө баардык эркиндиктерди кылып берип койгон болсо, ошентип бир жөнөкөй нерсе менен өмүрүн өткөрүшү мүмкүн. Ошон үчүн көзөмөл керек, балдарга тарбия керек. Тарбия берип, көзөмөл кылып, андан башка нерселерге кызыктырыш керек. Ошентип кутулса болот бул нерседен. Саламатсызбы? Түшүмдө өзүм өлүп, жана өлгөн адамдарды көрсө эч нерсе болбойбу дейт. Сизге дагы ушуну кеңеш берет элем. Азыркы рукуяны угуңуз, иншалла 1 саат бою жан дүйнөгүз менен мындай берилип угуңуз. Иншалла ошого жараша биз жооп беребиз сизге. Кызым 13 жашта чочуй берет. Эмне кылыш керек?
жанында отуруп чоочса катуу чоочуп кетет дейт. 13 жашта болсо кызыңыз, сиз мына кылыңыз. Кызыңызга күндө Фалак, Нас, Аят-ал Күрсүлөрдү күндө 10 жолу, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо жакшы, 20 жолу, 30 жолуга чейин күндө окуңуз. Кечкиге. Аят-ал Күрсүлөрдү, Фалак, Нас, Ихлас сүрөлөрүн жаттаткызып коюңуз кызыңызга. Анан тапшырма берип, күндө Фалак, Насты окуп жатасың, 7 жолу окуйсуң, Аят-ал Күрсүнү оку деп, ошого кызыктырып, ошого мындай жолго коюп койсоңуз, иншалла бул чочулаганы жоголуп кетет иншалла. Анан Кур'ан окусун көбүрөөк. Ассаламу алейкум, Болот Айбашев. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Көзү ачыкка барган болбойт дейт. Албетте. Сыйкырчыларга, бакчыларга шайтан, жин жардам береби? Алар Кур'ан китептен окуйбу? Ушундай сыйкырдын өзүнүн илми бар. Бул деле кадимкидей үйрөнө турган, башка бирөөдөн ала турган илим. Ошол китептерден окуп, үйрөнүп, анан ошол китептерде жазылган, сыйкыр китептерде жазылган шарттарды аткарып, ошол китептеринде тасхирул илим деп коет, илим боюн сундуруу илими, дагы бир чоң 6 томдук китептер бар. Ибн Буни деген 12-кылымда ошол чоң сыйкырчы калтырып кеткен, андан жогорудагы көптөгөн брошюра сыйкырларды чогултуп, чоң китепке айландырып калтырып кеткен, ошол эмгек кылып кеткен киши, сыйкырчы, Аллах өзү жазасын берсин. Ошол кишиден бүгүн күндө канча деген тилдерге которулуп, ошол китептер брошюра болуп, бүгүнкү биздин өлкөлөргө дагы кирип келген. Ошол китептерден сыйкырчылар үйрөнүп, алардын китептеги айтылган шарттарды аткарып, моюнсундурушат жиндерди. Ошол кара күчтөр деп айтат, кээ биркилер периштелерим дейт, же адамдарым дейт. Кыскасы, ушундай экинчи тайпадагы инсандан башка параллельный жашоо көзгө көрүнбөгөн махлуктарды моюнсундуруп, ошол моюнсундурган жиндер менен ортодо келишим түзүп, ошол келишимге ылайык көз ачыктагы алардын талаптарын аткарып, анан талаптарын аткарган көз ачыкка заказ менен барган кишинин талабын жиндердин жардамы менен ишке ашырган бул киши көз ачык болуп саналат, сыйкырчы болуп саналат. Буларга жардам берүүнүн жолу кантип булар менен келишип алат десе, ошол илимдин негизинде, ошол бул илим кандай илим десе, Кур'ан-ы Керим ал илимди күфүр илим деди, харам илим деди. Жамандык алып бара турган, жакшылык алып келбей турган, эрди катынды ортосунда мамилени буза турган, жетимдерди пайда кыла турган, балдарды жетимге айландыра турган илим деди. Ошол илимди бүгүнкү күндө дагы колдонуп атышат. Аллах Таала жазасын берсин. Мен өзүмчө буг болом. Көпчүлүккө барганда калчылдап титиреп чыгам. Башым ооруп чыгат эмнеден дейт. Көпчүлүктү жек көрүп аткан болсоңуз, анда сизге дагы ушул нерсени айтабыз. Түз эфирге катышыңыз бүгүн. Иншалла эфирден кийин анан кааласаңыз, ушул эле Facebookка комментарийга жазып койсоңуз, биз жооп беребиз ар бирине иншалла. Ошого жараша диагноз коюп, ошого жараша анан тапшырмалар беребиз. Ассаламу алейкум молдоке. Дубаланган адам жөнөкөй эле молдого дем салдырса шифа табабы? Рахмат. Ооба. Жөнөкөй эле адамга дем салынат өзү. Дем салдырганда кааласаңыз өзүңүз дем салсаңыз да жакшы болот. Анткени бирөөдөн көрө адам өзүнө дем салган башка бирөөдөн көрө таасир күчтүүрөөк болот. Же болбосо махрамы дем салганы башка бөтөн адамдардын дем салганынан көрө күчтүүрөөк болот. Ошон үчүн өзүбүз үйрөнүп алсак, аябай жакшы нерсе. Ассаламу алейкум. Суроом: Сулайман тоонун мүрзөсүнөн чыккан курчак жана башка нерселер, ошолор чынбы сыйкыр кылынган деп айтылыптыр. Бул нерсени мен дагы көрдүм видеодон, роликтен бөлүшүп койдум эле. Негизи чын болот. Мен дагы өзүм мүрдөлөрдү барып кыдырып жүргөндө ушундай көзүм түшкөн учурлар болгон. Байкасаңыздар, мүрзөнүн чекесиндеги бак дарактарга, бир кичинекей өсүп калган дарактар болсо, ошого бир чүпүрөктөрдү байлап, ошого деле даракка бир нерселерин айтып, ошол жерде дагы шириктер бар да. Мындай айтканда, тоолордо көрөсүз, мисалы үчүн Сулайман тоонун өзүндө толуктура сыйкыр. Өйдөсүнө чыгып баратканда бүт жиптер асылган, ошолордун баары ширк да.
көз ачыктар айткан тиги баягы Сулайман тоого барып ошону байлап койсоң, сен жолуң ачылып кетет. Тез үйлөнөсүң же тез көйгө чыгып аласың, эрге тиесиң деген кандайдыр бир өздөрүнүн ичиндеги көйгөйлөрдөн улам ошол жерге барып чүпүрөктү байлашат. Кызарып кеткен баягы дарак жалбырагы, жашыл жарбырагы көрүнбөй эле кызыл боелуп калган чүпүрөктүн көптүгүнөн. Эми мүрзөдөн ошол нерсенин чыгышы табигый нерсе. Анткени көз ачыктар мүрзөгө жөнөтөт. Мүрзөгө барып көмүп келгин куурчакты, муну барып мүрзөгө таштап келген, мүрзөнүн топурагын алып келгин деп мүрзөгө көбүрөөк алардын иши байланыштуу. Ушинтип жооп беребиз. Негизи бул нерсе бар нерсе, мүрзөдө андай нерселердин болуштугу. Мындай таң калбай эле коюш керек. Анткени азыр кайсы жерде көз ачык болсо, ошонун үйүндө сап болуп катарын күтүп аткан толтур адамдарды көрөсүз. Ошо Сулайман тоонун түбүндө эле көз ачык бар. Күндө 100дөн 200, 300 чейин адамды кабыл алат. Андай адамдар, андай көз ачыктар ар бир район, ар бир регион, ар бир айылда бар. Эми ошол көз ачыктардын катар күтүп, өзүнүн өчүретин күтүп ошончо адам турган болсо, мүрзөдө баягы табылган нерселердин болуштугу дагы табигый нерсе. YouTube'дан көрдүм эле дейт. Кайнене менен кыргызчылыгым бар. Кайненем менин кыргызчылыгым бар, бизди көрөт. Аяттардан окуп, кишилерим мени жаман кылат дейт. Эгер киши көрбөй калсам дейт. Ушул туурабы. Бул нерсе ошол көз ачыктын белгилери. Ошол эгер чын айтып аткан болсо, сизди коркутпай, өзүнүн ичиндеги нерсени чындык катары айтып аткан болсо, анда ал көз ачык эсептелет да, мойнуна алган адам эсептелет. Саламатсызбы? Менин алсуным ажыратам деп ар нерселерди кылды. Үйгө көп нерселерди таштап, көрүстөндүн топурагын чачып, күйөөм экөөбүз ажырашабыз деп калганда кайтарма ичип зорго өзүбүзгө келдик. 1 жылдай болду. Кайталап эле кайта жасай берет. Жанагыларын дейт. Мындай да асыл эжеке. Биринчиден мындай болот. Ошол айрыкча мына аялдарда фитна көп болот. Анан кайненесинен күмөн кылып, же алсунунан күмөн кылып, же коңшу аялдан күмөн кылып, ушундай немелерди менен сыгылып, баягы мени кылса мен да аларды жасаймын деп, ушинтип көз ачык кайра бир өзү баягы кайненеси жасадыбы, абысыны жасадыбы, жасабадыбы, коңшу аялы ага сыйкыр жасадыбы, жасабадыбы, ал нерсе анык эмес, далил жок. Бирок ошончалык ишенимге киргизип алган, Кудайга да канчалык ишенбейт. Куранга да канчалык ишенбесе керек. Анан ошол далилсиз күмөндүн негизиндеги өзү ойлонуп аткан нерсеге элесине баягы башындагы оюна ушунчалык ишенип алып, баягы ишеними эң жаманы ошол көз ачыкка буну да баргызган эң жаманы да. Баягы жасадыбы, жасабады, ал анык эмес. Эми ошол жасабаган болсо, аны барыштыгы дагы бир маселе. Эми жасабаган болгон болсо, аны дагы барыштыгы, аны дагы бир эки маселе чыгат да. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссаламда хадис бар. Сага бүтүн дүйнө адамдары чогулуп келип, сенин зыяныңа сага залакат жеткириш үчүн чогулушса, Аллах каалаган гана зыян берет деди. Тескерисинче, бүтүн дүйнө адамдары бир адамга пайда келтиремин деп, ошонун кызыкчылыгы үчүн, бир адамдын кызыкчылыгы үчүн 7 миллиард адам чогулуп келсе дагы, Аллах каалаган гана зыянды, Аллах каалаган гана пайданы бере алышат. Андан башка нерсе эмес. Биз иман келтиргенбиз, жакшылык, жамандык Кудайдан деп. Көз ачыктардын кылганы таасир беребиз десе берет. Шариятыбызда берет. Сыйкыр таасир береби? Берет. Бирок ошол сыйкыр дагы, анын таасир бериштиги дагы Аллахтын каалоосу менен болот. Эгерде ошол саптарын күтүп алып, жүздөгөн адамдар сыйкырчылын үйүн кагып, эртең менен таң азанда бамдат боло электе үйүнө барып алып күтүп аткан адамдардын жасап аткан сыйкырлары, анын ар бири жашоодо таасир бере бергенде,
анда жер жүзүнө жашоо болмок эмес. Адамдарды бардыгы жиндеп кетмек. Ошон үчүн эгер анык далилдер менен абысыңыздын жасап атканын билсеңиз, анда ошол абысыңызга дуа кылың, мамилени алыстатып коюң. Толук мамилени үзүп кеткенге болбойт. Бирок күмөндүн негизинде кылып аткан болсоңуз, анда бул иштен кайтың, Кудайдан коркуң. Күмөн менен мындай нерсеге барган эң туура эмес нерсе. Бардык нерсеге Аллах бар. Аллах көрүп турат. Аллахтын каалоосуз эч нерсе болбойт. Ошон үчүн эгер сыйкыр болуп калганда деле ошону окутуп, рукуя окутуп, өзүңүз үйдүн шартында мондай рукуяларды, Куран аяттарын окуп арылып кетсеңиз болот бул оорудан. Эмнеге бул оору бүгүнкү күндө эң чоң көйгөйгө, эң чоң маселеге айланып калды десе, бүгүнкү күндө элибиз бул нерсени түшүнбөй атат. Сыйкыр менен ооруп аткан киши баягы ооруду Кудайдан эмес, көз ачыктан деп билип алгандагы, эми мен кандай кылсам болот деп стресске түшүп, кыйналып, баягы нерседен баягы оору 50%, 30% болсо, аны 100%ге чейин көтөрүп, баягы бул жагынан баягы психикалык жагынан дагы стресс болуп, депрессияга түшүп, оорууну 2 эсе, 3 эсе кылып көбөйтүп баратабыз да. Ошон үчүн сыйкыр менен болсо, эң күчтүү курал эмне десе, Куран. Куран. Биздин куралыбыз Куран. Ошо Куран менен окуп, ар кандай сыйкырды. Эгер ошо Сулайман тоонун көлөмүнчө сыйкыр жасаган болсо дагы, Куранын 2 аяты шифа берип койгонго, Аллахтын каалоосу менен шифа болуп себеп болгонго толук Аллах Таала кадыр зат. Ошон үчүн Аллахтан сурайлы, иншалла бардыгы эч нерсе эмес болуп калат. Ернис Баев, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Жылан байлык дегенге ишенесизби? Жаракбек Аталиев. Шул жылан байлык дегенге ишенесизби деген сөздү айтып атканда мындай да. Жылан байлык деген бир хадис, бир Курандан бир аят, же кандайдыр бир далил, күчтүү далил болсо, мейли ишенбекпиз бардыгыбыз. Ошон үчүн биз бир маалыматты алып атканда, биздин өзүбүздүн булагыбыз бар. Мусулмандардын булагы болот. Ошол булактан алышыбыз керек. Бир гана жерден, бир челектен алышыбыз керек. Ошол башка челектен алып алсак сууну, же башка булакка барып алып алсак, анда болбойт. Мусулмандардын булагы Куран жана сүннөт. Куран жана Пайгамбар алейхиссаламдын жолу. Ал калдырган илимдер. Ошол жерден бир далил болсо, алсак туура нерсе болот. Жылан байлык деген бир маалымат да, бул маалыматты тастыктай турган бир күчтүү кабар керек бизге. Ленин же шуга окшогон дагы бирөө, же бир кандайдыр бир жогорку иштерде иштеп аткан бирөө жылан байлык деп айтып койсо, анын сөзү эмне? Курук сөз болот. Бул сөз тастыгын табыш керек. Ким айтса деле, жөнөкөй бир дыйкан айтса деле бир сөздү, тастыгын издешибиз керек. Буну ким тастыктап атат? Куран, сүннөт тастыктап атабы? Же бул анын сөзүбү? Анын жеке сөзү болсо, жеке сөзү калып кете берет. Шундай көптөгөн элибиздин арасында шундай сөздөр, шул сыяктуу көптөгөн маалыматтар кирип кеткен. Биз аны кудум буга Куранга ишенгендей, Пайгамбар алейхиссаламдын жолундагы хадиске ишенгендей жашообузга кирип кеткен да. Ошонун баарын бүгүн мындай карап туруп, ар бир сөзгө караш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, адамдын өзүнө эмес, сөзүнө кара деди. Бир маалымат алып атканда, адамдын өзүнө эмес, сөзүнө карагыла. Сөзү Куран жана сүннөттөн сүйлөп аткан болсо, алабыз. Эгер Куран сүннөттөн тескери дагы башка мусулмандардын булагынан эмес, башка булактан сүйлөп аткан болсо, ал сөздү биз таштайбыз. Вакыт болдубу? Суроолорду дагы таштап койсоңуздар болот, иншалла жазма түрүндө жооп берип коебуз ар бир комментарияларга. Азыр болсо рукуя баштайбыз. Бул рукуя 1 саатка чейин уланат. Иншалла Аллах субхану ва тааланын Кур'аны бардыгыбызга шифа болсун.
дем салынат азыр. Биринчи мен, андан кийин менин шеригим Абдулла дем салып берет сиздерге. Дем салганда кунт менен ыхлас кылып, оюбузду, пикирибизди баарын бир жерге коюп, жан дүйнөбүз менен чын жүрөктөн угуп турсак, рукуянын таасири ошончолук болот. Анткени рукуя угуп атканда, рукуя угуп аткан кишиден талап кылына турган бир нерсе бар. Ал нерсе эмне? Кунт менен угуп туруу. Рукуя угуп аткан киши дагы кунт менен окуу. Ошол эки шарт бирлешкенде, иншалла, Аллах субханаху ва таала шифа берет. Аллах таала бардык ооругандарга шифа берсин. Бул эфирге мына жерде биз азыр угуп турган кишилерге мен дагы бир айтып кете турган маселе. Жин, сыйкыр, көзүккөн көз оорулары гана эмес, далена менен ооруп аткан болсун, сахар менен, жүрөк ооруу менен, жашоодо стресс болуп, мындай проблемалардан урам кыйналып аткан болсо, ал эме органикалык оору болсун, психикалык оору болсун, нерв жактан болсун, айтор бардык ооруларга рукуя угуп, Куран менен дарылансаңыздар болот. Бул деген сен медицинаны токтот, Куран менен дарылан деген сөз чыкпайт. Ал деле өзү Курандын жолу. Анткени медицинадагы буну эң негиз салган биздин аалымыбыз Ибн Сина деген аалымыбыз өткөн, биздин ушул өлкөлөрдөн чыккан, бизге жакын. Ошол киши кыскасы азыр кунт менен угуп туруңуздар, көз жумуп алып, мен окуп баштайм. Иннал хамдалиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфирух ва нa'удhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهمهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصرخون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. O bul denelerdeki erkek jana urgaçı zalim jinler, közü açıktın malaylары, sıyqırçının kuldары, Allah'ın düşmanları. Allah'dan korkup Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp, moyun sunup, bul denelerden çıkıp ketkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerdeki erkek jana urgaçı zalim jinler, közü açıktın malaylары, sıyqırçının kuldары, Allah'ın düşmanları. Allah'dan korkup Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga itaat kılıp, moyun sunup, bul denelerden çıkıp ketkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerdeki erkek jana urgaçı zalim jinler, közü açıktın malaylары, sıyqırçının kuldары, Allah'ın düşmanları. Zulümden kayıtkıla, Allah'dan korkkıla jana bul denelerden çıkıp ketkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın kudreti menen bul denelerge köz açıklar tarafından jasalgan sıyqırlar, jedirilgen sıyqırlar, içirilgen sıyqırlar, süfli sıyqırlar batıl bolsun. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın ulu ayatları menen bul denelerge jasalgan sıyqırlar, jerge kömülgen sıyqırlar, çaçılgan sıyqırlar, jedirilgen, içirilgen sıyqırlar, jana türlü başka sıyqırlar Allah'ın kudreti menen, Allah'ın Kur'anı menen batıl bolsun. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Кимдин кайсы жери ооруп аткан болсо, баш ооруп аткан кишилер башына оң колу менен ооруп аткан жерин, оң жагы болсо оң жагына, сол жагы болсо сол жагына басып турсун. Анан жүрөк ооруп аткан болсо жүрөгүнө коюп турсун оң колун. Бут ооруп аткан болсо бутуна, бел ооруп аткан болсо белине коюп, ихлас менен угуштуу улантабыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جأتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب 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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصرخون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 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 إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب. Hazır kimde
баш ооруп аткан болсо, жүрөк ооруп аткан болсо, дене чымырап аткан болсо, ошол ооруп аткан жерине оң колуңарды коюп ыхлас менен уун улантасыздар. Иншалла шеригим Абдулла дамла сиздерге рукуяны улантат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
والأنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا
آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Kimden başı ağrıvatsa diye
жүрөгү кысылып, желкелери тырышып аткан болсо, ошол жерине колун кармап турсун, ошол жерине уксун кармап, ихлас менен, оң колу менен кармап, ошол жерине ихлас менен Куранды укканды уландырсын. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
Sadaqallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah hocaratkan Allah özüne alkışlar. Maktulur Peygamber aleyhisselam'a al kişinin bibülösünü. Alarga, sahabalarga Allah'tan rahime, salam, salavatları olsun. Allah'ım ya Rabbil alamin biz senden gana surab, senden gana calanıp calbırağız. Allah'ım ulu sözlerinden, ulu Kur'an-ı Kerim ayetlerine, bul bendelerine şifa kılgın ya Rabbil alamin, ya Erhamer Rahimin. Bul bendelerine jasalgan köz açıkları taraftan jasalgan buluğu, arkanday sıyqırdın türlörü, yedirilgen, içirilgen, sufley, iqsam jolumen jasalgan sıyqırlardı. Kur'an ayatları meni ketir, özün batıl kıl, özün şifa ver. Allah'ım sıyqır cananın türlörünü, cana başka oğrularga özün şifa bergin. Allah'ım bul bendelerindeki kıyınçılıkların, tüşüklerini özün jengildetken, işlerini, ömürlerini bereke ber ya Rabbil alamin. Dünya jana ahirette yaxşı nimetlerini bizge nasip kılgın. Allah'ım günü hatalarımız bolsa özün geçirip mağfirat kıl, tövbelerini kabul kıl, imanların bekem kıl Allah'ım. Amin. Allah'ım üstümüzdeki balelerdi, oğru kırsıktardı özün ketirgin. Allah'ım özünün toğluk şifa berişini sorayız ya Rahman ya Rahim. Allahümme ya Rabbil alamin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Estağfirullah ve etubu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Bi rahmetike ya Erhamer Rahimin. Allahu Ekber. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه
وإنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك